yazi mangifika eSunset bayenzani bayaqula mfethu ekhishini kushawa izandla kuyaculwa ababanga umsindo mfethu angijwayelanga lo environment sengimangele manje ukuthi awumsindo ongaka manje la kwenzakalani abantu ngathi imfene mfethu bavele emakhejini yiko bathi kamfene le ngoba uhleva lapho uphenduka imfene avele kanje efestereni elingaka afuna ukubona yonke into entweni efestereni elingaka and liyalwelwa nalela festere phela kuya ngokuthi lipositioneke kuphi uyayibona lo yona nalabo abanye bafuna ukubona lento oyibonayo lapha efestereni nokugcina manje senithushana uyabona and lapha ke inkomane iyashawa but ayikho kaningi ama-razor yiwa a-operatayo ngoba noma ungena bayakutshela ukuthi gunman isibhamu sakho usishiyele ngaphandle la sizokucaba la siyakucaba la uyabona okay basifake la mabasifake ekhishini mina ngimangele mfethu uyabona esikhaftini abohleva lapha bagijima ngale ikhaftini thina siye sahlala lapha but ekuyeni kwesikhathi ngabona mani ukuthi hayi mani angeke ngiphake ngalesikhaftini esingaka yazi basibizani lesikhaftini le i733i ele BM isikhaftini sabohle yeah ugijima nge7 mabathi phaka khona ezinye inyoni uyabona le nyoni le nokhala la ekseni mhlambe nanoma sekuzonetha imvu bayibiza inkankani ngesizulu inkankani lethana ukuthi kwa yayizwa leyo sound yazi le bathini mayikhala leyo nyoni bathi phaka bathi le nyoni isho kanjalo yeah ayi makushawa ibheli ndoda uhleva ugijimela kulesikhaftini ugijimela ukuyoba phambili eQE kusaluphela lokho yeah awusanokuthi uthi nje uhlangane nje nomuntu aphethe lento uyayibona lento i2 liter ye-Oros uhlangana nomuntu aphethe lento mfethu ayisike kanje manje lo akanayo i7 akana 7 akana plate lezenke lawa sejela ngithi lawana few amanye phela bayawathatha bayoyenza ngawo itavareva kubondwa ipapa phela sedanyana shaya stavareva ulebelo uyabona omunye umthola phethe lento le uthela umdoko la makafika lapha ufaka lo mdoko la baphakisa khona mhlambe bavule kangaka iroller door bayivalile ivuleke kangaka lo muntu ongala umbone ebusweni ubona izandla nama-A Pro bathi efaka isikhaftini indoda udlule ayi ufaka isikhaftini lapho uyama uzitshela ukuthi bazosigcwalisa lesikhaftini angithi ulambile phela ne-BB iyahwayana mfethu i-BB uthola uhleva mfethu bamshaya ngesikeperi lapha esinane esingaka bathi ngesipuni esi1 bathi edlula mana akusuku kini la ayi sekabona lo mdoko omunye ochithekile la ndoda sekayawuwola la yadona bathi edlula wena wenzani lapha uyabona ayi sekakhoda mfethu unjani la imidoko uhleva wala ngaphandle makafika le umsila usendulo yes mawuthi uyabheka mfethu lapha ematafuleni akunayipuni la bathi edlani ngesipiti la sifuna ukusebenza thina ubona umuntu aphethe lento yabona lento wena uzitshela ukuthi maybe lo muntu bekaceda ukuxubha amazinyo or something kanti hayi ispoon lesi ayo sifanisa kanjani ispoon lesi mfethu umuntu usigoba la asigobe kanje la sibe kanje ukuthi nje akwazi ukuncenga lapha akwazi awuphuze lo mdoko awuthele kanje ngoba yabo uma ufuna ukusifaka sonke kanje lezi zinto lezi lamakhona azokudabula la makaceda yazi usenzani uyasikhotha lespoon uyasipokotela le toothpaste uhleva abanye ke laba bayeshaya bazitshela ukuthi ba creative ispoon nalesi kusikwa sona the very same scoop lesibengukubonisa sona ese-Oros usika sona ibe kanje right ibe kule shape yespoon ukuthi nje
akwazi ukuba nje ne-imitation yespoon ukuthi at least angadli ngemibhonsi ethu ngoba abanye banokudla ngemibhonsi kanje. So maleke sola kudlile. Ispanisa noma yini. Manje uzongitshela ukuthi mawulibela udla ngemibhonsi kanje angeke uzithele la. That's why nokubathola abagcwele imidoko la. Yeah, awusuthi. Uyabona? Esitime yakho uyangena ubona zonke. Mfethu ngibona umhlolo mfethu. Uyabona ukuthi edanyana akukho mnandi. Okay siyaringa. How's the feeling? I-feeling yazi da mode awucabangani. Ucabanga ngaphandle ukuthi ngingaphuma kanjani la. Angizifuni. Yet you know ukuthi you have committed a crime. Uyabona? But manje you don't want to suffer the consequences and face the music. Uyabona right? Uhleli la. There mawuthi uyabheka abanye abantu abanayikhaftini lezinto lezi. Umuntu uyilanda edustbin. Ayiyakaze lapha edustbin abuye nayo. Makabuya nayo sekuyisikhaftini sakhe. Ugawulela ngayini. Omunye akamandi ukubhala igama lakhe la. Abhale Jabu. La. So nebhathula la. Omunye uyayitshontsha lento le makayitshontsha yazuyenzana. Uyosula lo yaJabu amsule wonke. Asule nalama branding wonke la lento ibe plain white. Wena umile laphayana makuthiwa phaka kukhala insimbi angithi ulahlekelwe nawe. Ubheka uJabu. Yeah, nawe angithi utshontshile wangena ejele. Nawe bayakutshontshela so dizi so libele uyabheka. Abantu mabadlula ufuna ukubona something ekanje. Sebayikokotile nemanje akayifihli uyiphethe kanje. Mara say plain white udlula lapha phambi kwakho uyamiyeka adlule ulibele uya. Uphenduka imfene. Uyabona? Lesigubhu lesi. Makuthiwa itiye elinganashukela mfethu elingana taste. Mara kuyaphushwana for lona la. Umuntu uphethe le container le uyophaka itiye lapha elinye liyachitheka. Mase lingaka bathi ehamba ndoda sisebenzi wena la. Ayi. Sekayavaya nale tiye nyana la khona elingana taste elibandayo. Ngoba lezi zinto ezifakwe kulamati ama-carrier makhulu yabona sometimes amanye mase bawavulile awasakhona ukubamba ukushisa ngithi so itiye livele lisheshe ukuphola uyabona noma ngabe belibila kangakanani mase lifika kuwe asele abantu uyabona so uzongitshela ukuthi ukuhlakanipha konke lokho mfethu uyabona thina nje ezinye izinto sinokubona ngathi abanye abantu badomo wena mhlambe uwo slim uyabona right inkantaya uyabona right so ngahlala 18 months la waiting trial silibele siya court sibuya manje lezi sifike sizitholela ngaphakathi kuyashaywana la kuyahlushwana uyabona nini nje kunokugwazwana nje uthole nje umunye sebamgwazile thola ukuthi sihleli la siyaxoxa endaweni eyi1 eselini eli1 iselile room la khona basifaka kuyo i-toilet la khona la phakathi la modlula la nawo umnyango la i-toilet ngalo ne omunye umuntu uhleli ngalo uyakaka mhlambe sibuye kophaka siyadla and uyazi mfethu ukuthi umuntu makangena e-toilet makungangena mina kungene wena e-toilet angeke kunuke ngokufana sometimes ngingangena mina ukhona ukudla wena but mase kuyongena wena la hayi wonke umuntu abeke ndoda isikhaftini la kuthiwe hey flasha man uyabona right awukakaqedi ngiyakutshela wena kuthiwe hey flasha kodwa ufuna ugawu ngaleso sikhathi uhleli la yazi uyenzani mabathi flasha utshentsha nobuso ngizongijwayela lo ngiflashe kanjani ngisakaka uyayibona right so uyabona ukuthi idanyana indawo njani ene mina west part mangena la ngena vele ngisulile baba impahla thina la ikasi into zethu awusitsheli ngempahla uyayibona right yeah and impahla siyazazi uyayibona right kusho ukuthi manje from phansi ngilahlele ibhotini ngishayela itekile LS abangalazi shoot namaphoyisa bewalibela ngibheka amanye alibela ngijontsha uyayibona right la ngilahlela umunye uqonqo oyi1 weFigaro yezo ngilahlele nje enhlekeleni izaza leKZN leli liqhaqheka la elithi la emaceleni
uyangithola ngilahlela esinye straight card mfethu ngalahlela nje enhlekenye i-double mercerized ngisimumu game angiringi yeah bakwatshise zonke ley'nhleva naley'bhari ezila mina basaba ukungi-approacha uyabona kanti sekubhekwe iteki ukuthi lela teki siyalinyonyobele ebusuku makalele kwenzakaleni ngalesini le yamateki laphayana makulibele kuya fast forward batshontshe le teki sengilele uyabona angithi ya emaseleni angithi da kunekhafula le khafula lezi zine space maybe singaba ngaka this height uyabona so umuntu wasuka from le move alibela crawl aza kanje waze wafika wangena la phansi kwalombhede lesilele kuwo lesikhafula lesi wathatha lamateki wayowafihla but bengingakaboni ukuthi wafihle ngaphansi okay ekseni ngiyaphaphama mangiphaphama basalele bonke laloganile uyayibona loyo hawu labantu laba basalele kulayitiwe la uyabona mangithi ngifaka isandla ngikhipha amateki lawo lamateki awekho mani lamateki kanjani bengiwabekelana mangithi lamateki awekho still uyabona ayi ngivuke ngiphakame ngithi ngibone enye out laphayana ihamba ngama-crutches lawo e-aluminium nginqamuka inyawo i-out yakhona bengakhona ukuzihambela ngoba beyibhoostwa yilama-crutches lawo yabo yeah so le out le ibuya ngala eMozambique uyabona ukuthi into yakudala kanjani okay hayi le out lena ibopha i-BB i-10 le BB uyabona sibiza i-10 le phakathi uyabona ngithi out yami ngicela ungiboleke lama-crutches adayi wateke bhuti uyabo ayingithathe lama-crutches yazi ngiyaphi ngiye-China la kuhlala khona amabhozi angithi manje ngiyabona ukuthi lamateki lawa akukho ukuthi angaba la eGubudweni or la eJapan ale eChina yizo vele ezirofa abantu lezi mangifika lapha ngifike nginqampulelwe yamdiyadi umdiyadi yilamashidi lawa abawabophele ebhedeni ngapha nangapha ukuthi kuvaleke kanje kudivayideke ama-section kube ne-section yamabhoza kube ne-section yabazwinyana la abazwinyane sithi kusestradeni la balala estradeni unokubajampa nje labantu abalele lapha phansi umuntu alibela phupha lapha wena umjampi aphupha ajantshwa umuntu kanti vele uyamjampa kamampela uyabona okay fast forward mangiceda ukunqamula le midiyadiya lezi ezingarazi yathuka ukuthi yini uyabona ngithi abanye badakwe insango balele badakwe insango abanye balele badakwe ama-menrex uyabo phela ziyahepena phela nalapha uyayibona right so uyabona mabathuka bavuka baphakamisa amakhanda ayazange ngisabuza mfethu lapha ayi lapha ndoda ngibuye bayenzele enhle kama-nicknacks lapha ngiyakutshela wena lapha mfethu ngibuye bayenzela ama-cheese curls labantu ngalimaza abantu abaningi lapha mfethu kusho ukuthi mangibashaya la ngibasusa la kule China abanye bayaphuma bayabaleka between le mibhede le kune-patches la ngithi baphuma ngale patches bonke bayagijima babalekela kuphi etoilet kulo same cell same room lelo itoilet ilapha ekugcineni iChina lisekugcineni lisekuqaleni la kuqala khona isela itoilet mawuya lenaya le toilet uyabona okay mangifika nangara zibalekela nangara ngiyazilanda nangara uyabona khona la 69 ngawo lama-crutches lapha ngakhawatha abantu abaningi mfethu kusho ukuthi nangara mangilibele ngibhizi ngalabantu abanye bayawa abanye bayashelela abanye bayaphunyuka babuyela ngale ngisala nalabo abasele ngibayenza bhizi uyabona yazi ngigcine ngiyenzani ngigcine ngisuka ngara ngiza ngayi mangiza ngayi labantu laba abahleli labe engitbalala phansi mangiza kanje sengiza ngigijima kanje sekubaleka wonke umuntu manje labantu abala ngoba ngiveled mfethu ngiza kanje kusho ukuthi mangabe umuntu uzifihle ngawe mfethu ngishaya inyoni nesihlahla
the way bengikwate ngakho kusho ukuthi uma ungasuka endleleni yami imfithu yangibambezela ngifuna lo muntu osemva kwakho uyayibona right manje la abantu uma babaleka sephushiwe imibhede bachayisana nemibhede yaphusheka imibhede imibhede yensimbi ngitshele mfithu uyabona ukuthi manje la sekunjani izinto manje sezidermakara da ipontshi ziwile phezu kwemibhede amashiti ale ingubo lezi amadonki blanket esizibiza amahayi lezi ezilala ngalabantu abala estradini nazo sezigcwele phansi yezo sekukhala impempe manje abuhata laba abapatrolayo la ngaphandle uyangithola ayi kwenzakalani la beza abuhata bafike bavule lapha bavule i-giant door angithi bayivula kayi-3 yani uyabona ayi bavule nebhahla lela mabavula ibhahla bathi futhek zonke eChina ngoba abuhata bathanda ukuthi mangabe mhlambe unevurvayinyana or kuyaliwe eselini abaveli bangene nje bafuna ukuthi bakliyere i69 ngoba mawungena ungenela vele etoilet ejele and then mawungena etoilet ungenela kuphi eselini la ku-living room uyayibona so manje baphushela wonke umuntu bathe zonke le eChina bonke bayalela abantu mina ngiselela ngiphethe lama-crutches ngiyakhefuzela ngime between i-toilet nesele bayangibuza kwenzakalani mfethu ngithi mina ngifika izolo ngilahlekelwa amatiki uyabona ayi mabathi bayabheka labantu and vele la kuhlala kuza ama-complain wabantu abalahlekelwa izinto abanye bayaziqhwaga vele uyabona abanye bayabatshontshela zingatholakali uyabona and manje ejele kunalento le ukuthi mangabe mhlawumbe ulahlekelwe isomething mawuhamba uyotshela amaphoyisa ukuthi manje ngilahlekelwe kanje bathi isipoko uyapoka mawulapho lebelo report bathi ayiyapoka siyapoka lesa sipoko uyayibona le ubizwa ngesipoko uyayibona right sharp labo khata laba yazi bathini bathi emadoda apha amateka lo muntu ayi simumu game akekho ufuna ukuphendula ukuthi hayi athathwe yilo orakubi uyabona e1 out yekhalati ithi hayi ekusala le vase nagani uyabona iphume ivele le out ithi hayi no mina ngizonibonisa manje iyasidlula iyale ingene etoilet iya phezu kwale nto leyana engathi phila khona enye indawo la uqhamela khona umile and then bese kuba into engathi stoop kanje bese kuba amafestere lawa akhiphele Pepsi cup uyabona lo muntu ugibela lapha mfethu ufaka isandla lapho uthi udonsa itekeli 1 alibeke lamaphoyisa ashaya izandla bathi this man is a leopard amateko wakho atholakele kulabantu mfethu bathi uhlala lapha uthi ami ngithi ngihlale eOrlando enye ibhari enye uhato 1 asho hayi ngazeli avela nje athi angazeli uyabona yeah hayi amateko amatholakala eli1 iteki beseliwile eliwelele enzansi bagcine manje bayenzani bathatha i-out ye1 bayarounda nayo ngale bafike bavula ngale baehla bayokhipha lela teki imali libuya selingcolile linamanzi angithi lapha vele kuhlala amapipe ku yeah ngatshela le out le1 ngathi mina ngeke ngihambe ngeenyawo ngitshela le phuza ngithi mina sifari ngeke ngihambe ngeenyawo yazi manje sengiyenzani ngikhumula amateki kulabo clever labo yi1 iteki eliclean nje lineat bagcoka amateki amahle labantu uyabona yeah ngikhumula iteki ngiyaligqoka same time bathula labo khata zange basaringa simumu game ngithi akusaraswa manje uyabona ukuthi ngibayenzeni labantu yazi labo khata bathini bathi hayi bro wami zwakala ngayini bangibizele esayidini ihead yale section le ithi mfethu lento yenzile yaqala ukuyenzeka uyabona so leseli leli ngiyalihlikiniza ngicela ukuthi wena kube uwe incliners wale seli dala leseli corruption abantu bakhala ngalo ukugwazwa abantu kwenzakalani abantu bathathele izinto zingatholakali ezinye zitholakala kwamanye ama-section into seyiqokwe omunye umuntu naye sekayakhunyuliswa umuntu athi hayi amateki wami or iskipa sami or ibhande lami uyayibona or iwashi lami or iring yami uyayibona right so wena siyabona ukuthi la kuzoba
nomthetho la kule ndawo. Sicela ukuthi ube ucleaners but awuthi amthatha izinto zakho nawe paka izinto zakho. Shoot babakhomba kanje 2 babathatha baba deployer cell 7, cell 12, cell 13, cell 7, cell 5 baba deploy. Uyabona? Mina ngifika izolo fanda kusebangenza ucleaners walesela. Manje asengenzani? La mashiti la wagcwele la. Ngitshela labantu ukuthi bafethu aniwasheni la mashiti la. Bayawawasha mabaqeda ukwawasha azingenzani. Bayawathintitha kanje we-1 ulibamba ngalo we-1 ulibamba ngapha balithintitha libe lathi bu akhipha leya mist leya. Uyabo leya mist ye-water vapor mawuthintitha something enamanzi. Amanzi aba nemist engathi yaphuma lapha. And then kumele bayenze kanjalo lela shiti lize liwome manje. Bezela we. Yeah, baluwasha manje, liwoma manje, baligoqe kahle, balifake phakathi kwalamashiti amanye namaplastiki, baligandaye kanje. Bayali-ayina noma balenza kanjalo libe nemithethe. Uyangithola? From there ke bayawakhipha bangidlalele lapha. Ngiyorelaxa ke nami ngivele kangaka lapha emashitini. Masephethe iChina kanje kwenzakalani ama-activities lapha phakathi vele? I-life yakho iba njani? I-life yakho has changed from wasaqala ukufika vele. Ngoba manje uwosophethe la eChina inhleke zikhiphani vele la. Yazi edanyane kunjani? Izinto zala zenzeka fast. Uyabona? Nawe uya-adopta fast izinto ozibona la zenzeka la kuyaculwa. Uyabona? Beside ukucula lokhu ekhishini masiyophaka kuculwa ingoma zesonto, kucula amakhwaya, uyayibona la. So mase singayiye emaselini sesivalele kuyagwajiswana kucula igumba fire noma ulambile angeke ukuthi ngilambile angikhona ukucula. Yazi bengithini? Bengithi ayigcwale bo gunmen. Phakama wonke umuntu same time bayeza senza into engathi i-ring kanje. Uyabona? From there mina ngima la phakathi kwale ring yimi lead singer ngithi. Sometimes ezinye ingoma mangizicula ngibaculisa zona. They are sing along songs. Uyabona? Yeah. Mhlambe for instance ithi mhlambe ngibaculisa le ngoma le ngithi Yeso wethu kujabula bangaphandle. Yazi nina nithini i-background? Sabapapa bazumbaya, sabapapa unganya, Yesu wethu unganya, Yesu wethu unganya. Laphana ne ukwatsha uze uadopte nawe kusho ukuthi le ngoma izibe mnandi kuwe wena mkwatsha. Uyabona ene manje mina ke nginswembu ngokucula yabona. Ya ngilithi singer ene manje ngiyazishaya ingoma kangangokuthi nabantu la bengibaculisayo bagcina sebangithanda bangitshele bathi hayi bhuti uyayishaya ingoma. Bathi uyayishaya bhuti ingoma.